Die departement van samewerkende regering neem die leiding om 'n beter plaaslike regeringsplan daar te stel. Qatar tree op as bemiddelaar en bewerkstellig vrede tussen die DRK en Rwanda, maar M23 rebelle skop vas. En selfs die dolfynebaljaar toe 2 NASA ruimtevaarders na byna 9 maande in die ruimte neerplons langs die Florida kus. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Burgers van Suid-Afrika sal 'n geleentheid kry om insette te lewer oor hoe hulle wil hê die plaaslike regering moet funksioneer. Die regering onder leiding van die departement van samewerkende regering hersien die wetskrif oor plaaslike regering om doeltreffende dienslewering te verseker. Die wetskrif wat in 1998 goedgekeur is, moes 'n plaaslike regeringsstelsel daarstel wat basiese dienste aan miljoene Suid-Afrikaners sou verseker. Toestand van die plaaslike regerings in die land het na die aanvaarding van die wetskrif voortdurend versleg weens politieke inmenging, finansiële wanbestuur en kaderontplooiing. Die presidensiële koördinerende raad onder voorsitterskap van president Cyril Ramaphosa het die hersieningsproses van die wetskrif oor plaaslike regering van 1998 onderskryf tydens 'n vergadering verlede week. We're looking forward to this review process as approved by the Presidential Coordinating Council to give us as COGTA an opportunity to roll out a massive consultation process in the country to talk to the people of South Africa in their organized formations and broadly so that we can solicit their ideas and views on how they propose to want to see the next policy horizon with regard to local government. How do we strengthen governance systems of our municipalities? How do we make sure that the leadership that is there in our municipalities very importantly drive a vision that will translate into practical deliverables? Die PKR het ook besluit om die befondsingsmodel van plaaslike regerings te hersien. There is almost more than 30 proposed policy reforms that are suggested by various departments, from legislation to operations and other related matters, including how do we provide, mechanisms to offer better services like water, sanitation, electricity, and so forth and so on. Die departement sê hy hoop om die proses voor die plaaslike verkiesing volgende jaar af te handel. Gemeenskappe word aangeraai om aan die proses deel te neem wat hulle lewenskwaliteit direk kan raak. Hofverrigtinge is kort geknip in die rondgaande Weskaapse Hooggeregshof in Saldanha Bay aan die Kaapse Weskus nadat die sleutelstaatsgetuie in die Jocelyn Smith verhoor, Laurentia Lombard, tydens kruisondervraging ineengestort het. Jocelyn se ma Kelly, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Lombard het verlede week getuig, sy het gesien hoe Kelly haar dogter vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop. Apollo se regsverteenwoordiger het probeer om Lombard te diskrediteer en haar as 'n onbetroubare getuie uit te beeld. Hy voer aan dat haar vroeëre getuienis dat Kelly sy kliënt mishandel het, is nie waar nie. Sy kom nie mes. Came out with a knife. En sy kom straight na Boeta toe. Went straight to Boeta. En sy wys vir Boeta, sy sê vir Boeta, sy ek steek jou sommer nou vir ek moet nie mes. Said you are stabbing now with the knife. And you saw this clearly as you gave evidence now. Did you become nervous, scared? Toe u dit sien, was u sien maar agter, was u bang? Ek was 'n bietjie bang geweest, 'n bietjie nerveus geweest. Harmse het gevra dat Lombard teenstrydighede met haar oorspronklike verklaring moet verduidelik. Sy het byvoorbeeld getuig dat haar kinders saam met haar was toe sy die Sondagoggend voor Jocelyn se verdwyning by Kelly se huis was. Maar in haar verklaring was daar geen melding dat haar kinders saam met haar was nie. Regter Nathan Erasmus moes meer duidelikheid gee, aangesien Harmse se ondervraging Lombard verwar het. We spent the last almost 3/4 of an hour on the same point. And now suddenly you're telling me, but you made a mistake. But you've made the mistake at least 4 times.
No. And it took 45, almost, it's 44 minutes No. to get the concession out. Are you still with me? As you nog steeds aan my? That's correct, my lord. That's correct, my lord. Do you have any explanation for this? Het die enige verduidelijking van dit? My lord, ek weet nou nie hoe om vir my lord te kan verduideliken, maar soos ek weet nie, ek voel jammer, ek voel seer, omdat ek nou vir my lord nou. Do you want a moment? Na 'n kort onderbreking het regter Erasmus die hofverrigtinge tot môre uitgestel. Hy het die staat gevra om 'n plan B gereed te hê indien Lombard nie môre met haar getuienis kan voortgaan nie. Tanya Krause, SAK nuus. Die president van die Demokratiese Republiek die Kongo, Félix Tshisekedi, en sy Rwandese amptgenoot, president Paul Kagame, het 'n ooreenkoms bereik om blywende vrede in die ooste van die DRK te bewerkstellig. Die emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, was die bemiddelaar. Die ooreenkoms en vergadering word gesien as 'n klap in die gesig van die Afrika-geleide vredesberade. Dit te midde van die M23-rebelle wat weier om aan die vredesgesprekke in Luanda en Angola deel te neem weens die sanksies teen hul leiers. Tshisekedi en Kagame het vroeër geweier om te ontmoet, ondanks die toenemende konflik. We are looking for a political solution and we're committed to it. The problem that we have is that despite the commitments that Rwanda, or the lip service that Rwanda serves to the cause of a political solution, when we look on the ground, we see desolation, we see the constant advance of the M23, we see executions of children as reported by the OHCHR yesterday, and we see that Rwanda is not being faithful or keeping their word. Rwanda is onder meer deur die Verenigde Nasies daarvan beskuldig dat hy wapens aan die M23 rebelle voorsien. All these horrors are well documented and form an alarming pattern. In the last trimester of 2024 alone, the United Nations reported that DRC security organs were responsible of more than 30% of human rights violations in conflict zones. Die DRK se voormalige president, Joseph Kabila, het sy opvolger, Tshisekedi, die skuld gegee vir die voortsleepende konflik. The problem is President Felix, the solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions. And these are critical times for the Congo. But in as far as we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in everything that's happening, especially in as far as peace is concerned. Kabila sê Kinshasa moet daadwerklik die vyandigheid tot 'n einde bring. If I am weak, whose fault is it? Is it the fault of my neighbor or my enemy, or is it my fault? If and when you answer that question, then you'll definitely find a solution to the problem that you have. And the Congo cannot continue to be this crybaby in the region, talking about how weak it is and how strong everybody else is. That, to me, is not the right approach. Die M23 rebelle beheer nou meer grondgebied in die ooste van die Kongo as ooit tevore. Dit sluit die twee grootste stede in die streek in. Uitsaaiers se stryd gaan voort in die howe om die afskakeling van die analoogsein aan die einde van die maand te keer en die verbruikersprysinflasie is bestendig. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons.
Welkom terug. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sê die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie se voorlegging dat hy nie oor die Maart 2025 analoog afskakelingsdatum hoef te konsulteer nie, is nie volhoubaar nie. Die minister se regsverteenwoordiger het aangevoer dat hy nie 'n verdere ronde raadpleging hoef te hou oor die analoog afskalingsdatum van 31 Maart 2025 nie. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie staan ETV en ander se poging teen om die analoog afskakelingsdatum te stop en verander dat geen wettige grondslag vir 'n verdere ronde raadpleging oor die uitstel is nie. When the decision to proclaim 31 March 2025 was taken by Cabinet, the minister did not go to the applicants and say, I'm now thinking of 31 March 2025. That did not happen. That we accept. And our submission is that it in fact did not have to happen. Dit het 'n debat ontketing oor die konsep van raadpleging om bloot boksies af te merk teenoor betekenisvolle openbare raadpleging. I'm saying the requirements are set to prevent this kind of, because maybe rather have some endless consultations in order to bring this whole matter of digital migration to a close. Terwyl die SAIK verkies het om by die saak te berus, skets sy beëdigde verklaring 'n somber prentjie indien die analoog sein afgeskakel word. Die SAIK het in Desember 2024 'n brief aan die minister gestuur om 'n jaar uitstel te vra. Die korporasie voer aan dat dit sy finansiële volhoubaarheid en openbare mandaat gaan ondermyn en gevolglik gehoor en inkomsteverlies tot gevolg gaan hê. Applikante voer aan dat dit strydig is met die minister se betoog dat die SAIK nie sal ineenstort nie, ondanks kennis van die inhoud van die brief. Uitspraak word binnekort verwag. Opkomende boere in die Nkombose omgewing van Mtuba aan KwaZulu-Natal se Noordkus doen 'n dringende beroep op die regering om voorligtingsbeamptes te ontplooi na gebiede wat deur die Beck-en-Closier uitbreking geraak is. Dit volg nadat die minister van Landbou John Steenhuisen van dese week meer gebiede by die siektebestuur ingesluit het. Die Beck-en-Closier uitbreking teister sedert 2021 verskeie streke in die provinsie. Die siekte het versprei na gebiede soos Mtuba, Vryheid en Newcastle, sowel as sommige private wildreservate waar buffels die primêre draers is. Die teenwoordigheid van beide SAT1 en SAT2 virusse bemoeilik pogings om die siekte te beheer. KwaZulu-Natal het meer as 2200 diptenke met meer in aanbou. Die boer sê ons boerdery gaan amper elke dag agteruit en is nie meer in staat om ons gesinne te voed nie. Ons wil hê die regering moet meer diptenke bou. Mchali het 'n beroep op die regering gedoen om strenger maatreëls op buurlande in te stel wat diere invoer wat volgens hom die verspreiding van die siekte vererger. Sommige boere meen die diptenke is te ver en dwing boere om groot bedrag geld te bestee om dierchemikalieë aan te skaf. Die regering sê sedert die vinnige verspreiding verlede jaar het hy verder 50 diptenke in brandpuntgebiede opgerig. I was not aware of the problem of Nkodibe, but because Nkodibe is part of the affected areas, if you say they have a problem, I will first check with the district director or Mr. Ngobo. Thereafter, I will make sure that within few months, they make sure that the deep tank there is provided. Die provinsiale regering sê die uitbreking het beduidende implikasies vir die veebedryf en die ekonomie, aangesien die verspreiding van Beck-en-Closier reeds gelei het tot uitvoerbeperkings.
Die verbruikersprysinflasie was onveranderd in Februarie. Soos in Januarie het die jaarlikse VPI in Februarie jaar op jaar met 3,2% gestyg. Die hoofbydraers in Februarie was behuising en nutsdienste, kos en nie-alkoholiese drankies en restaurante en akkommodasiedienste. Die VPI is steeds aan die onderkant van die Reserwebank se teikenband. Kosinflasie het met 1,9% gestyg vanaf die 1,5% in Januarie. Mieliemeel, stampmielies, vrugte, neute, suiker en kitsontbyt was duurder. Warmdrankies het ook 'n styging van 14,6% getoon. On the downside, cold beverages, milk, dairy and eggs, oils and fats and sugar, confectionery and desserts witnessed slower price increases. Die Pietermaritzburg Ekonomiese Geregtigheid en Waardigheidsgroep sê hoewel voedselinflasie onder beheer is dit kommerwekkend dat die verhoging deur mielies gedryf word. And we have seen particularly the main increase to food price inflation is being driven in particular by maize, which is of course seasonal in nature, depending on whether we get enough rains. Ekonome hou egter plaaslike en globale faktore dop. The bottom line essentially for South Africa will be how the inflation outlook is changed or not for the course of this year and next year. We continue to expect inflation to be contained, but the Reserve Bank to be cautious, pausing at the March MPC meeting after cutting already in January and last year. Die onlangse inflasieverwagtingsopname van die Buro vir Ekonomiese Navorsing toon dat inflasie van die jaar gemiddeld 4,3% sal wees, gemaklik binne die Reserwebank se teikenband van 3 tot 6%. Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Ons het nuus oor die derde skof van die bergfietsren in die Boland en Suid-Afrika se Davisbeker kaptein Pidi Novel gesels oor sy span se voorbereidings vir die wêreldgroep 2 kragmeting in September. Bly by ons. Sewe kandidate is besig om stemme te werf om die leiersels by die huidige president van die Internasionale Olimpiese Komitee, Thomas Bach, oor te neem. Emosionele Bach het vanaand by die 144ste IOK-sessie in Griekeland na 12 jaar as president uitgetree. Die Duitser, wat 'n staande applous van komiteelede ontvang het, het ook lewenslange ere-presidentskap ontvang. Die IOK se visiepresident Juan Antonio Samaranch Jr., die hoof van wêreldatletiek Sebastian Coe en die veelmalige Olimpiese swemkampioen Kirsty Coventry, wat ook Zimbabwe se minister van sport is die 3 gunstelinge om by Bach oor te neem. Coventry is die enigste vroue kandidaat en slegs die tweede vrou ooit op die lys van kandidate vir die IOK se presidentskap. Sou sy wen, sal dit geskiedkundig vir die IOK wees en ook deel van Bach se nalatenskap oor geslagsgelykheid. En ten slotte vanaand, wanneer iemand vir jou sê jy is met jou kop in die wolke of dat jy moet terugkeer aarde toe, is dit dalk 'n slegte ding. Maar vir 2 NASA ruimtevaarders was dit beslis goeie nuus. Butch Wilmore en Suni Williams se missie sou slegs 8 dae duur, maar hulle het gisteraand om middernag Suid-Afrikaanse tyd 'n sagte waterlanding langs die Florida kus gemaak. It's always amazing to see astronauts splash down after their long missions, but this one is particularly special because, you know, Butch and Sunny have been there for 9 months and they were originally only going to be there for 8 days. So I think this is kind of close to everyone's hearts, and it was such a special moment when we saw that there were dolphins welcoming them back to Earth. Die twee was vir 286 dae in die ruimte nadat hulle Boeing Starliner vaartuig tegniese probleme opgedoen het.
Christian sê hulle sal nou weer moet aanpas by die lewe op aarde. They've lost some bone density, they've lost some muscle mass simply because they haven't been working against gravity. They've probably lost some cardiovascular fitness as well because the heart is a muscle and that doesn't have to work as hard when you're in microgravity. To counteract that, they've been spending 90 minutes to 2 hours of every single day doing exercise while they're on the station. But when they come back to Earth, it's still a big difference going from that weightlessness to suddenly being under gravity again. So they have to adapt to that both physically and mentally. So they will be under direct medical supervision for a couple of weeks. Then they'll continue to do physiotherapy to make sure that they're getting back to normal as quickly as possible. Wilmore en Williams het egter die tyd in die ruimte goed gebruik en aan sowat 150 wetenskaplike eksperimente gewerk, totdat die nuwe span verlede week by hulle oorgeneem het. Maar die span se meer as 9 maande in die ruimte kom nog nie by die van Frank Rubio, wat in 2023 na 371 dae in die ruimte teruggekeer het nie. En dit is waar die Afrikaanse redaksie vanaand. Groet, dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand. Hartlik welkom. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën in groot dele van die land, 'n 60% kans vir reën in Gauteng, Mpumalanga en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Dan is daar ook miskolle wat dan verwag word langs die Wes- en Suidkus. Vir môre sien ons daar is miskolle wat verwag word môreoggend langs die Palatoorrand, dan is daar ook miskolle langs die Weskus met 'n 60% kans vir reën, andersins bewolk in die res van die land. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in Gauteng, Mpumalanga en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir ontstaan van wegholveldbrande wat dan verwag word in die suidelike dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng sien ons, Johannesburg het 'n maksimum van 21, Carletonville en Vereniging albei 14-21. In Limpopo, nat in die provinsie, Messina 17-29, Tabazimbi 16-26 en Phalaborwa het 'n maksimum van 29. Mpumalanga, Mashishing 13-23, Secunda maksimum van 20 en Skukuza het dan ook 'n maksimum van 28. In KwaZulu-Natal, Vryheid 13-27, Pietermaritzburg 14-28 en Durban en Potchefstroom albei 20-28. In die Oos-Kaap koel en sonnig in die provinsie, Graaff-Reinet 'n maksimum van 34, Mthatha 14-31 en Willowmore 17-34. In die Wes-Kaap verspreide buie en donderbuie, Kaapstad 20-26 en dan Beaufort Wes 21-34. In die Noord-Kaap, Kroeman 17-27, Kalvinia 20-30 en Carnarvon het 'n maksimum van 30. Vrystaat sien ons is nat in die provinsie, Bloemfontein 16-29 en dan Bethlehem 11-24. Ons laaste provinsie Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Ottosdal 14-26 en dan Vryburg het 'n maksimum van 27. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.